Badnji dan započinjemo razgledavanjem Bogote. Sva sreća u Kolumbiji nemaju one glupe čepove ko mi doma, a Bogota je jako zanimljiva oku, iako ne znam kako da fino kažem da je kaotično. Prevozna sredstva su još jedna čudna stvar koju možete vidjeti, a za doručak smo maznuli arepu, jaja, kavu, sve za 2,5 eura. A u Bogoti ko da je vrijeme stalo, niš se ne održava, pa i ovaj glavni trg koji se sprema na proslavu Božića. Ljudi su jako fascinantni i zanimljivi, a ulice su šarene. Sve je puno street arta koji je fascinantno lijep i zanimljiv. Kućice su niske, a iznad njih su neboderi. Iako je Bogota na 2600 metara, mi smo se digli još 500 metara da bi imali ovaj bolestan pogled na grad. Još jedan majstor gura voće uz brdo, pa smo onda probali najbolje empanade ikad i evo nas opet na aerodromu. Po dobrom starom običaju opet smo zadnji u redu, ali evo me, spreman sam. Idemo na more, idemo u Santu Martu na sjever Kolumbije. A tu su osim autiju i busevi tunirani, vole RGB lampice i sve je nekak nabrijano. Ne znam je li prošeto solo po mraku, vjerojatno ne bi. Na kraju puta skrećemo desno u džunglu i dolazimo do našeg hostela i to je to. Ljudi, sretan vam Božić, vidimo se.